নমস্কাৰ, মই স্নিগ্ধা আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আজি আহিলোঁ। আপোনালোকে চাগে মোক এনেকৈ দেখি আচৰিত হৈছে নহয় জানো? আচলতে 2 ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ বিয়া হৈ গৈছে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ মৰিগাঁও বৰভগীয়াত আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে ডক্টৰ মানৱজ্যোতি শৰ্মা। আৰু মোৰ বিয়ানো কেনেকৈ হ'ল, মই কি কৰিলোঁ, মই আপোনালোকক সকলো দেখুৱাম। আৰু 1 তাৰিখে আমি মেহেন্দি চেৰিমনি পাতিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ কি কৰিলোঁ, মোক কোনে মেহেন্দি লগালে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ মেহেন্দি কাশ্মীৰী শইকীয়াই লগাইছে আৰু তাই মোক বহুত ধুনীয়া মেহেন্দি লগাই দিছে। থেংক ইউ কাশ্মীৰী। আৰু এইখন যিখন ফটো ওলাব, এই ফটোখনৰ লেফ্ট চাইডে বহি থকাজনীয়ে কাশ্মীৰী। ফটো উঠি হৈ গ'ল, ভাবিলোঁ এতিয়া ডান্স এটাকে কৰোঁ। আমি 3জনী কাজিনে মিলি এটা ডান্স প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच देना सारे वाले मिल के आज हिल डुल के तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा में डोले रब्बा रब्बा अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनिए सोनी सोनी आजा माही बे 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 That's the way माही बे तू जो आई सज के मेहंदी रच के चल बच के ओ सोनिए दिल कितना का हर धज के ओ सोनिए सोनी सोनी आजा माही बे 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 जानी बात
मन में इमोशन जागे चले तो नॉर्मल फिर भी स्लो मोशन लागे ओ मुझसे नहीं ओए सर से लेकर पाँव तलक झुम झुम लागे নিজৰ মেহেন্দিতে মই খুব মস্তি কৰিলোঁ আপোনালোকে চাগে ডান্স দেখি গম পাইছেই আৰু মোৰ লগৰবিলাকে বহুত এনজয় কৰিছে আপোনালোকে এনজয় কৰিলে নে নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে মোক সেইটোও জনাব আৰু আজিলৈ